Maybe I why. Hi, everyone. Good evening. Good evening. Oh, what's now I day. Now I share. That's it. Obasa now I share. Obasa now I share. Merry Christmas to you guys all. And then 24th night. 24th night, you know, celebrating is saying. 24th night, you know, say. 24th night, say. Mama me among komoka crack and then me ma how. What? Your short message be the man crofobia no more social media ne so. Some bloggers be no more. I almost say. Oh my say. Omode obi besi o mano de aye twiapia. Everlasting, o she yeah, chilling. Oh, mo Ghana dem na mo chilo na broche bronya de enye do. I broche bronya de. Dem mo hihye ya, be ne be. Eva, me omo mi ho se si ana bedru ha say you everlasting. Oba so anu a share video na aye dey amame what you say. Oba so na wa share video na se si ana bedroom mommy ho me omo mi ho no. Me be land ye crying chair just so him say 24th night. Yet na Frankfurt 24th night ya ye hu so. Ene dia abehye hanom sa. Ai. Inti me babe yes short. Merry Christmas to you guys. So observe me message you know. But who say Ghana for no mu binom. Ebinom nka no kre. And bloggers no mu binom so sabi imprediasa. Omo nka no kre. Asem way we sorry no abe nanu me who say evangelist ade wa chiro mi di na wa ade de wo no case atwam enti wo no bi ama attention obi amfeel because wo kra de watwam nti se sia wo pe views e normal evangelist ade ma who say sia wo hia views enti wo kwa ha no wa ba ha wo be ka say no wa ba be ka say enne wo tro so obi Becky aye 21 years or 23 years into. She looks like 41 years. Ade. Na wan kasa wo yiri ya oni ni shewe. Wonu so kra de looking like 80 years. Ade wan kasa so looking like 90 years. Ena o yiri so looking like 80 years. Ade na wote sa. Ade ena wote sa. Utimi beka say our bonne amobi looking like 41 years. Now ababe tro mimi din say mimi nya down for papa mimi nye ni papa. Masa, wo watchamo a long time. Prince Harry one na ire Meghan. A whole prince. South Asia. E dia Nancy. Oja ni fie oja royal titles nyina ho se obedi ni dofo achi because when you oba odon se abusuane ba reject ne yire no ene ne ba no unborn child na obe follow ne yire and at the end of the day no Prince Harry de otukot na America adena yemu binom yempese ye beka no kre na yede otan ene ahoye akobibia mu obi nkase ne ekoso no advice wunua ubetumi atu ne fo ubetumi advice adwempa hene nemmom enkona attack ne tese ne waye bone a obi nya bi da anane oye no onim ne left and right it happens ne ekoso no eyade a ebi esi obi timi kofa be ma na wo force sa nipa we ya mpene so da
ube hua oba ne se me medwane makotena be ma ne so enye nne ena ebesi obi tumi kofo oba na wofo se ompene so ono so se me ne oba ne yatena yaka abom eno kire se eye true love Megan de abaye yentuntumfo na ye support lady no Prince Harry ade no John kingdom ho sa obedi ne yire na chi no makwa akotena America sebe impredias yes so we of one sa no ahwe wo de onka se onje futuo na sesebe mu bebobodin ebe tagi nkrofo se we ye nipa boni ni obi ani oye nipa boni ni o sabe uti akire na wuni mu de a ube pointy fingers say wait to say but for our advice our person odi mani pa ne ye de ebeto na mo kese nkrofo aware obi aware na wo aware te say sabe so betu unua ba no ene unua be ma ne fo tu wo fo rather than say ubeba be tro message a emfaso bi eni so enkrofo comment ebinom comment omo de ba no sometimes me yana me hu say depression na achi nkrofo bebre e wo wiase sa abre no eye normal some nkrofo bi beba be tro hateful comment ayede ama instead of say obe wishi ni pane well say na situation ne tie dia ene nyankopon ema ne nsaso ye ba yes ye ba bedome ye ba ni ye ba bebo obidi ni ye ba be kase we ye ni pabonifo we ti say yes muni mo ho a mo ho mo sre simple obema waso aware onu anati ni sika koye na yire ho ade wa wuni mu ho no ho wo de and secondly ni pane fa ma say mempa me yire ana me ne me yire ena anya asem oso oni ne yire ni asem odo ne yire usa camera se si ani abani e church comment bi numa ehun hia se mo pe views a eye normal me da bi anka charge mpa hene edin ni de se si ade obi a person no type wo udin ni hu bi because udin no edru ba bia enti mo chance no mo so mo fa din no ho sane ade edane ne ho ohinta du akire ebe ye ne ho we ya se si owie ya wasan adane na chi a o trotro nsem a ehun hia ewo social media niso sabe emre bi atwam awutu wani si kofi adoma mo so that time ukra wo papa omo ye ni interview onu kra na oso wona ne nkasa wo ade emre bi atwam na wo papa kra so wona ne nkasa sabe mpreduasa wo betumi ne ye ka ena na mo ye nsem mo fanchi traffic e wo mo page so ende ye normal Nza amode je traffic e wo mo page ne so why mo fanchi eno be boa mo obi te Ghana na anyway enkasa dia na munja omo bravo no mutu ano mo nyankwala they know their left and right munja wo mo se wo mo no so mo ndo mo hu biem dia na nke ye wa no se ye ka bi nanso wo mo se wo mo do wo mo hu o ma miti wo mo hu no mo pe wo mo hu do wo mo hu against bagbo mo dwen wo mo hu kra mo betete ato against bagbo sometimes ahoya any suban fi binu ma won krofo binu mu a omo fra wo mo so omo ye nanfofo omo be ben wo na later no ya sai a try say ye be bring you down ye ba ye be ye ho ti say oh ye ba be pa down for oh wuti say not knowing no sa nipa ne nam say ya bi woni mu a wo shawa wo hu ya wo bi nti na dwen mu nyina ne say oba no aba be destroy you ya won krofo bi no mo wiase amuntumi destroy wo and sabi social media down for nipa no unim ne personal unko ni fieda umme nipa ne da uti akiri na wuso wunim no na wuso wo kansem wa bra umme nipa no enti nsem na wo kan nyina enim ji obi a oben nipa no eno betumi aka asem ni mu no kre nanso asem ni mu no kre so pa de obi anso mfa nto abonten hada
Asem ne mu no kre no de wonim bia nye ready so so de beba beto abonte because enhu hia eti wa wo ti America a wo bi ti Germany a wo so ne be ya adamfo ba miwa wo hu hwe unim ne wo hu afa nipa ne ho ba why wadwe se opese wo destroy nipa no empempi so obi kokan ho asem wo hu na nipa ne bewo ana nipa ne nimwa ye gidi because de ye betimi aka no se nipa we die na ye na damfo no nipa we die one na nante pen sa na ya na asem netie na ne onnim wo onhu wanim da onhia wo da oka asem a eya enhu hia se obema na ye wo ya because onnim wo waboni tirim no oka bi or trying the best said you de bebe bia emra meye wo ya nanso minua emma eno how emma eno nye oya na momo ben wo a wo nim asem no kro mo no mo de to abonten a eno ne betimi aka se obi nye de engine ni na wo na wo ti ba bia wo nim nipa no unhu na nim da enemu nti obi frɛ obi kra na so opemo a nipa ne mpese obefa munti because of sanyama we mo ye e wo social media mo ben nipa no na mo wi a mo sem pese mo disgrace no ene obi ti baabi e bia ohia moa ohia kwantuo mu moa e bia opese obi en directing obi bi ba mo munti sanyama we mo ye nte obi frɛ nipa kra on pese obe answer ne call because nipa no oba no unim no ena unim ne oye na de se oba be pay free wo ho edi akọ enti wosa wo hwa wo nso ye e wosa wo ye wadi se we close doors bia ma obi fufuro bia obeba wa brabom enso e bia na obi a oba nipa na brabom no enka nipa ne ba oba no o mma se oba be destroy no sauti ase enka nipa no o mma se oba be destroy no e bia na ohia mmoa nkasa o nanso so ne amodi aye sa nipa ni te ne wo se matoto puno mu ena nipa fufuro bia ntimi mama kwan mu e bia meka Ghana fo obi timika nkwala nipa bebre kura obi o se me nya crank ya nwu me Ghana ni minim crank ya ne me kwa ba wiase be ma me nwu me e de enti no be cancer because of our time because of ahoya because ye time ye ho ye mpani pankoso ye mpani pampejo yenye ya dwese ye peye nua mpagya na mmom ye to ye ni hwesoro na ye hu se ye nua bi aduro soro ho a de wo se ba ya dwima ne se yam plan se ye ntene mra soro nipa no no anso na ba social media no wa building ho without obia help obia moa no ono anu wa building the page no wa building the yirinsu page and se sia na nipa na dru baabi no yes say yes shana baby a wadru no yantene mrafom eti yenya nkrofo ye benya wa monso omo wi ama ba behe hwe sabe asantefo no mu binom aya mu ya ho ya mfiri mu because omo fight say ni payi nyinara a wo matwa ahie nyina wo mfro omo so omo ya asantefo enti aho ya na adidi wo mu e no maye omo giso omo ba betan adwempa hene ene ne yirani ba wanse anyamura mo ne ba social media mutu na enye ye hey mutu na enye ye because anyamura mo ne ba social media enti mutu ni free social media ni so a enye ye wa be nipa na boa and now timbet na social media say nkobesie de ye aya asantini ye de ye nyansamu o ye nyiyimu o because ye asante sa ye ni nyina bi and at the end of the day ye Ghana ni sa na ye hu no enu nti na obi ba wo nkyɛn a obi e wo doors man because wo se nipa ne ye Ghana ni a unim se wo boa wo nua Ghana ni but safo we bebe mu awie na omu wi o ma ba be cheche mu say ye asantefo eti ye kɔ ene asantefo akɔye one shame on you guys Timothy asie shame on you guys mu amaye saade na ahoya honhom adua mumu ayeye mu hie nyeye no misurompo yenye yimu ye nyina ye Ghana fo at the end of the day so be free so free he ye nyina ye Ghana fo
saa ne de nante saa ne de boa ye ho na se wa ba nipa na bra boma mo waboa wa wi a afa time a wo ba ne de wa hu so ya asantini enti nka wo men no ba wo be ben no ewi ase ne de wo ba be tribalism sem enti ono de ye jama nyankopon on de obi kan ye wono no wo den sebo adwempa hene ne yire omo ye den sebo ne amu ye nyina enkosi aka evangelist ade me de entro me di wo page ni so biemo me ka kiro una waye wo U10 me man kan jo se be ka bi ma adwempa hene amfro se be ka bi ma no ana be ye video mo wa na asori na be na wasan ye wo U10 ena wasan divert ena wo keka wonsem masa wo free road ache enti e bia per traffic kakra e wo page so dia ende ye cool ye normal agosanya ako so ti ase ende ye cool but me pa chow family entu page ne so oba kan wasem a wo ka family ento ho se me yesey o message a wo wo no fabra because say anadwempa yin wa fidwa adwempa yin wa fidwa enti dia ye ne de munyina mo beton se ne mudwa ne beba eye normal se a baby a mo be gina mbobo ne din bia edwa ne beba amamo enti se a evangelist ada ye U10 na eye cool memeti ase ne U10 na wa ye ni nyina minim se a wa hu se da bi se wa anye U10 no wan fa ma me pe marketer ne ho be kire no time onam 1k ne yi no da bi enti se a wo so ye U10 eno de pagya eno nti se ono a10 no but sebe mpreduasa men hu se wo ti America wo ye usin wo bi o en condemn wo bi o masa ne wo kika no twitwa so na twitwa wo nsem so entem ono de minim za adwempa yin o mfi o because se ade enya de se obefi obia o mfi obia wa ye wa dwen se wo yusu sa ade wei ene de osi wo mfi obia eye mo amasem o wa futu obi afa be ma no so ti ase odo ehun asem aya na edin odo ehun asem enko obi ntimi ngene maami anane papa ntimi nka se be ma we me mpene so ma anware ono so se be ma we ya na mepe esi ewo ho enye nne ene ba besi efri tete ebi esie oba ne betimi aka se we ya na me ye de mepe no mpene so kra me de me ware edie na abaye oye hia enyeye sauti ase nti mo amotete abonten ene omu na hwan hey munjai nyako me hu ye pa me hu ye nyanko ponado me hu ye because sometimes ya na share videos ni bia ho odwen hu a wonti ase oto baabi na ya kire odin se mu ye nipa abonefo mi hu ya ni se ade a kire me ne ma mi ngege ni se ye nipa abonefo ade una ye nipa papa una wo ye nipa papa eti wo futu kro na wo de bra adwempa una ye nipa papa ade wo wa free roads long time obi ampe wasem kurampo atie ena wa wo de be ne nam wo de be ne nam no wasan and make you U10 we don't care mo jealousy no eye too much asantifo no mu binom mo ho ya no eye too much sane mo ben nipa mo ya ho ya no enye ahwo ya na eye mo sa e wo social media ne so ne mo ye nyina anya hwio eye ni bre ahwo ya ene ekumo e wo social media so but at the end of the day mo anko ba bia mo nyina mo anfa anko ba bia ene mo nyina so mo nkosi ba bia munyina mo ya na mo kan bom e wo social media no e too bad yanyasa enti nipa baako mo kan bom na ye mo se mo di nani e wo social media no mo na mo bia ni page ma no mo na mo de ne ba ye mo kan bom na ye mo se mo di nani no
meke bia ma ne da bia because me support no seven preduasa ye be hia wa kwantuo ma ye Ghana fo ye dru Ghana obi abefa ka akoni krom ono dia me ne nyina be fro ka ba akwakoye krom enti sabe minti mentu minua no ento abonten samon soso no anamo meye ne ne mope na mi ma medi mo machi sani etie bia mi gina nachi sani Ghana ni ba akwantuo ma ye expect sa ye nyina nachi fight ma no sa na sese mi gina mi nua nachi eti mi nua ne de me support no so eno na ma mu hu ne se mi ye nipa bonefo me ntu ne for dia eni amon forget it na mon fa mafutu ontina ba bia motete mon fa mafutu hwe Ghana focus ye be buli wa ohun na se Nyankopon wa amoa no wanye nipa baako nipa mienu mpo eni wachi a ne wa wo be komu no ebi na mo pese mo de ye no nanso emfa enye de emfa because mu ye team etu ono baako fuoi mo sankrofo we nyina mo se mo fight no mu nyina ono baako fo no me na me support no nso e hamo na ka me support na ka wana me support no me support adwempa hene woni na yiri beki because omo no omo ya me die and me support wo mo every day because me hu fom so bia wo mo ho en wo mo nyem fom so na mpo so wo ma fom mpa wo mo ye me nua no me support wo mo eti se mo nti ase a mo nkoda mo nkɔhyepo se mo nti ase a o mate mo nkwana mo nya de mo nkɔhyepo me support no me support ne asan support no china because na nijie ho ye de ehia me na nijie ehu hia me enti mo na amaka no mo ye bola goose mo mpe baabi mfa ya mma kwan ya bremo nipa binum ye kuo no am so mbedi wani a wo se Nyankopon amamu a wa twa de bia bedi awereko sana Ghana fo no mu binum tie se nipa binum da no wo so ma ye kuo wo mu timi up ni ye be disturb wa wan hwe ye nije pefe na nije wunya bi wan hwe ya enna pefe na nakura wunya bi ye sana Ghana fo no mu binum tie eti yanom na ye be nipa da ye dono no ye ma ne kwan ye ma mo kwan se mo nsoso no mo bia ankasa ma no ubehuna we ya beso no ma tro caption ye de ni din ne yira to so ubehuna we ya so ni ya tro caption ye de one ne yiri din atoso enti de yi mo bre ono ba kufuoi oba social media de na oye da bia wo twa ni videos oso oboa ne yire wo yesei unsu betumi a ye bi wo fie unsu support wo yire unsu support wo busia simple edia ni what time no turn it into hate and no na turn say yen tiny nipa no yen mre nipa na se yen ni nani no adia so unua bi makwan se yen jojo ewo nipa mu ana yen di wani a enye wo de no yen ntimi makwan so ena ensi etimi medane machi enka say no mo forget it eno de say ade atro say me ne ma me ngege ye nipa bonefo enti ade forget it nga ho say we na adwempa yin ne na yire support wo mo no ena afo say ye nipa bonefo it's up to you forget it because mu de bia munya nipa mu pese mu crucify wo mo we ka mo nkono na nka munya nipa because tembia mpese mu hu mu se mu ye superior mu ye on top enti na we say mu crucify obi nipa nyina mfo mo nsamra emeboa mo na mu destroy obi amfa anye ye munyuma no anye ye ayeka more hands anye dey ama e ka ye tu pe eni ejina wo machi kra na omo ye nkunimdifo se ka ye tu pe eni ejina wo machi a omo ye nkunimdifo because no kra no nipa dodo na ampe no kra enne mudi nkontompo ato no kra enti di obesore so obeka no kra no e wo se ye time no e wo se ye chiri no ye mpe no kra madamfo
ana me kwa kano kra na obetan me obetwe ne ho afiri me ho yasemasi wankasa me ho wonu oma me kakro wonu oye mi seyo wonu oche mi wei enti me kwa kano kra na bia na ochena bi wa anya me papa bi no enya sa na tie sane no kra ne tie ne sa na wo se kan ena mu nyina ma tene ena mo de enkontompo adane no kra because otanya mo pese mo tan abrante ne kwa wo social media ne so enti mo de enkontompo aba bedane aba betwa no kra afiri honom ena obi asori oka de ope obi a mo nkyira mo adwen mo nkoso ankyira mo adwen good agoze cha na ho te say good mo nkoso ankyira mo adwen sane mo ti ase efa because se mo mpenka bomu obi ani gia kra no ehamo Mubehu so obi ne yire ete kama omudi odokra ehamo eyamo ya abusia menche midimbwesi ya mate do ye message kitwe bi for sankrofo no omo so matimi app a omo so mbedi adwempa hene ne yire ne no muntumi wono oye domo adwempa hene nko a woye dom enti muntumi thank you sister for the flower muntumi munjai esi ani din na yede atese baabia nti obi a pese opone ni din ni ho bi obi a pese ogina ni din ni so bi ne amansusu ena nemu hu enti enne ade aye U10 atene ne ho edi nsem hunu moda de social media ne de nipa mpe no kuro Africa Ghana bohu no kure yet one ma Ghana no ye wi aba be leaders atem na sa suwe ye wo mumu bi no mumu no sa suwe a ewo mumu bi mumu no sa mode kotena esoro wa is the same suban boni we wo mumu we say mo wi ana mu di leaders atem awon ya ye mo say yare ye mo hwie enye Ipa bonefo ayeye mo hia enye ya ahoya ye jane ma mo enye yo ye nyane ma mo nwe ne chira no me ta na chi se obotai me say me jadwe mpa hene ne yire ma mo enye ye etie ne mu besu mu be she mu dem na mo su because o ye kra na me ye ne mo achipalago nenyo I go see I may view omo crisis that dream home me dream womo enyo mo kra na me dream po chese nyama bi wo hono ma too bad otan hunu no too bad otan hunu manipa bi nye obi bi na ase matan no obi nye wo hwe o sare ana pa o sei bra na be ka bone anipa ne de ayewa uni bone ne ka untumi meka no oye mi se no nti na mene na eko afi wo de ne nam na wo betima go bia ware e ade ntworo midi ntu page ni so bie me ka kiro ntworo midi anu anu no ntworo midi mi se wo so asa ntworo midi atu page ni so bie ma mesa ba life ama no kra ye ba ako me nka na da wo no wa ye wu U10 ye wu U10 na tina page ni so na ke kan wonsem because we don't care and obi anim say we free road long time etu hu se nkrofo yiso adwempa hini din e de page o mu page na na nso se da bi ma menye U10 na me so mefa adwempa hini din na me so mefa page mi page eno ye wa sem but ntro mi din entu page no so masa enye sa meba life amaw eno de me ba na na mba betena se 1 hour ene de obi kan ye me mama chewa ha say because I know 24th night in Zimbabwe celebrating me 24th night. Who say me? Baba celebrating me 24th night in Tenom. He wants to use my name to get yes. Nana Adrian Pahin and no correct. Me send you 10 no ye ni himself say or you so dey no so edinya views and one or ye no but onye steady oye wanye steady dia ene obete ne dwe eno die meba life na ma no ai nti onye steady
Wanya steady di obete ne dre. Pa. Ne caption na all choro no. Wanya steady a obete ne dre pa. Mi de minim za adwempa no udi no. Ono nso pese ode bepe views and normal. Enti abusiafo me ba be celebrate me 24th night no. Enye easy e ba be di 24th night. Amoti ase. Baby awo bia adwempa hene ne na yire beki me chia mo. Yankopon koso anye mu kese na wo nhra mo na omma matamfo nye de nkoso ansisi wo mu trase because esi nhra na buso amankrofo hu ni omonye krofo hu ni omonye won kom tan som na kwa we krade e na nso he mu bekoso asisi mu trase mu bekoso apo e wa adwempa hene na yire ho mu bepo ya mu fanko barbering shop nko yi muti eni hia aya mu fanko barbering shop na mko yi muti aya mutiri ho na amode be ye life ne de ya na nko yi muti na memeti ye de enye sika kese bi o nya we kitabo de enye sampa cho me wa life me ba why mama some few minutes so they are say aya mo ba munkongo yi muti na munya ne ye na obeta na ode munya abotre na onde onkoso ani nzemunu na odi obete ne dwe wo why so say no anzanze munu na obedi obete ne dwe wo na Yakopon shai na midimbosi ya na mama obia wa ga na bia kona enjoy wo 24th night pe baby cut na pe joint baby baya na wa hwe ho so yie baby a wonam bia hwe ho so yie sauti ase ba kokko pe baby tina cool joint bi na pe wine bi pe drink bi na enjoy yourself sauti ase we are pa no akofie no akorest ochna oda ochankofo ba kwa sorry ampo si 25th next Sunday nti chankofo ba kwa sorry na akosi aye be kasa sesi anti na busia mede mu si he ya Yakopon ya adoma gbasa atimenka nana adwempa hene ye be kasa enwumre ye be din komo ansa na eja ya da because ye nya na ye ba be 24th night. Merry Christmas to you guys all. Entire monfa message ni masa ifo no bongo latifa for bongo for no mo wa ba mi de mo si ya nyame kamo.